Sagudayan nga ron ti surat ni Pagayam Alester. Dear Cousin. Umuna man ti amin kasinyong kablawang kay man itinaragsak ng aldawyo di tanemers studio. Kasta pa ya kablawag, di kiti padak nga dumdum nga dito nga programam. Naragsak kuma ti binangon mi a pamilya ken ni Christine nga asawa kasin no saan nga nasisirap iti kwarta wenno iti dolyar. Nga iti agdama kayat na ti agsubli kada kami ken ni Laika nga anak mi. Ngem kasla maamaka kon. Naminsan ngamin kasinyong nga pinanawan na kamin ket simurot iti maysa nga Hawaiano. Ang imita agbababawi ka no, ket kayat nan nga sulnitan dagiti nagkurkurangan na kada kami iti anak mi. Isu nga nagtaklina iti programam tabaring no makakidawak iti balakad kada kayo. Katapno no mas maawatan nyo no anya ti parikot ko kasto man nga inak irugi nga isalaysay ti amin. Damat puraw avan nga nakapark dito sango. Nagpark lang kata dito no. Nakaarwat ka mo't. Bakit? Kas makita mo't nakaarwatak ngagpaiso. Sa tinuti pa manam. Ada ti tugtog mi ita. Ada pagkantaan mi. May isa nga Hawaiano. Ket agpaala ka no. Siga ka diti umay sundwen dita nakavan. Kaduam ka di diti kabandaam dita. Api na nga sa ludsud mo. Si Lester. Naimbagak nga datugtog mi. Ada pagkantaan mi ita. Nalpas ko matsaritaan. Damagik lang mo't atasan mo mo't nga imbaga kanyak itay. Kasanok nga maibaga. Ada kay tay jelikod. Nga madama sa sikasyon. Di kiti baboy mo. Ay. Ani oras nga gawid kayo. Diyakan mo. Amo maten no Hawaiano ti agpadaya. Ti kayat na ket ore agpindat nagan. Ti importante agad ada pagtugtugan mi. Ken sigurado nga makayawid akto man ti kwarta. Nangruna ket dinakmat Lord maikan no kasapulak ti kwarta. Amumot nga mangrugrugi ak pelag paudot baboy ko. Isu nga rod. Isu nga iyagawak met ti mapanagkanta-kanta. Takaaduda nga mga hire kada kami. Isu nga saan mo nga damagdamagan pa yun no papanak. Tamapanak agsapul ti kwarta. Ta saan mo't makaanay dagiti titid mo. Mabaling ka diti umay sumurot. Oreta damot ni nanang kadwa ni Laika. Kataping umay ka sumurot. Awan. Mamiss ko lang nga mangiti panagkantam. Bakit? Tila adda. Umay nakbantayan KJ kanto manan. Di mo tuman kayatan nga isaladak na kita bisita. Nangruna kan di balikbayan. Gagangay laeng mo't nga protektaran ka. Alangan mo't nga baybayak nga bastusen da ka. Bastusen da? Ay na, paset amin ti trabaho dayta. Ken di taak nga kumit kita ti adu nga kwarta. Tadakkel ti matipak no kasta nga sa anak ka na arte. Iso nga saan ka ngumumay? KJ kamot karot. Ala sige, saan lat nga rodin? Gananad ka nga rod. Inakon. Agawid aktulatan, tumalpas kami. Sige. Ay, unay na yan. Kaslamat lang sa anak nga asawa no kasarsarita na ni Christine. Awan mo ni Christine itay bigat nga nakariingat anak ko. Uy nga ron nanang. Apahis sa tinuman ng tinapanan na.
Napan ka di man nagkanta, kat saan man nga nagawid. Ay, nag-text la itay agsapa na nang. Gapo ka ta nag-overtime da. Na nagpa-extend ka nga nagpa-extend. Dati Hawaiano nga nang hire kadakwada. Naturog da kanulatan, ijay balay ti Hawaiano ka. Anya? Da ka naman yung tugtog da itang aldaw. Tagpangal daw ka naman dati simang pati Hawaiano. Kasapulan dabot laing ti banda. So nga saan nga nagawid pa eh. Kit nagawid mo't laing ata impakada nga nasaya at. Ay na Diyos ko aya. Napakan mo digiti baboy maun. Una nang. Danda ni naganak dati. Pangganakan. Kit nasaya at tao maduda. Uy nga rod. Ay kamto ta asawam. Tapno no saan nga reklamo. Into no makalako ka iti baboy mo anak ka. Anya? Kanayong kumangag tunggal ag sinungbat kayo. Kanayon na nga iparupakin ka nga dakdakil ti matmatgadan na ti panagkankanta na ngem ti panaggalalagam iti baboy. Iso nga ipakitam king kwa na nga saan nga pudno dayjay. Kat ikikakbat ti kwartana nanang. Nasagit laeng tinakim na tay di agkidkid daw kanyak ti pagpabrace na. Saan ko nga inikan? Tada kwarta kidi angem inggatang ko ti feeds, kininggatang ko iti buryas. Da kahit kung nga umado ti baboy ko. Nanwan na ngamin ti brace aya. Amo tapno kano na ornos dagiti ngipin na. Saan mo't nga nasisita dagita? Kumaa, edi tawang pa'y pamilya na. Edi tawang pa'y anak yaw. Apay, kaya't napilaang tagpapintas. Ureno adan asawa na, kasta. Umapal siguro ka digiti pada na nga kumakanta na nang. Yung digiti pada na nga kumakanta ang awan mo't ti pamilyada, awan mo't ti sabali nga panpanunutin da. May beklatan na nang. Ay, baring no dumakkel dati pigirik. Tapno no maitid kunto amin nakasapulan ni Christine nga asawa. Lamang ka na ko. Sa dinoti ayan ni nanang tatang. Di pa'y simbang pa. Ay, isugat iti imay sinukon din na tay van nga puraw ini rabi nakitam ka diti puraw nga van? Wen tatang, nabayag nga nakasarding iti sango ti balay tayo. Tinalyaw ko pa iti tawa, sakbayak nga naturog. Wen, iso ti may nang sundo kini nanang mo. Alama, kadum ti mangan. Tatang, kanahin madlatan nga awan ni nanang no rabi Kanahin ngamin nga da pagkantaan da, pagtugtugan da. Ape ngamin nga, kanahin nga mapanagkanta tatang, kit adamat ti babuyan tayon. Ha? Saan ka di nga nun tinananggat agtalin na iti balay? Nga iso ti mga iwan iti anak, akas kanyak. Di nagpay matulungan ni nanangan gadag iti assignments ko iti eskwelak, tatang. Kaya't nakalaing nga tulungan ni nanang mo, Laika, anak. Ta saan nga makaanay, iti kitkitaek iti pabuyan tayo. Kaano nagtunga may gatangan ti baro nga cellphone, tatang? Kwa. Ento no, makalako akiti baboy, anak ko. Ala, mangakit din. Malato kayo matatang. Ayuman barak. Umay kulang ba't kita, dati nagiti baboy mo. Dandani naganag dati pangganakan, tatang. Ay, nasaya at adukas na barak. Aywan, madamag kuman. Tang. Dati ba't nakitak nga puraw nga ban idirabi di tasango yo. Di imay nangitulod kin ni Christine nga asawam, itay. Ay, wen datang.
Saan ka di nga nagawid dito balaya? Ha? Idi rabi saan tatang? Nag-overtime da ngamin. Iso nga malim nga nagawid, kabigatan nanta. Nagtukar da pa, itatay aldaw. Yeah. Ay, masaludsod ko man payadak ko. Tang. Ada ka di problema yo, iti asawam. Ha? Tang? May istorya nga amin ninanag mo no may maturog dito balayaw. Mangmangig na nga sinsinong bat kay kano. May papaniti kwarta. Gagangay ti agasawa da itatatang. Ay sungar nga anusak ti mangpaado ka di baboy ko. Barang san minto nga problema ti kwartan. Ado nga may digiti kid dawin na kanya kasaan ko nga maited, maipaay. Ano saya at nukas na ti kapanunuta banak ko. Ang kumakit maawatan na ti sitwasyon yo. Maawatan na matatang. Isungar nga mapanmatlat ta kanta-kanta. Tunggal at tugtog da. Tapno matulungan na. Ay, mala. Sige. Panawang ka pa yung araw. Baraw. Imbang matawan ti tugtog yu ita. Tada ka dito ibalay ita. Tapno makaida ka matlahang bakit. Ay na nabanugak. Doal daw nga nagtukar kami, nagkanta kami. Iso nga ron. Nakaturog ka matiti malam. Iti sumangpot ka. Ang imsaan pa nga umanay day chay. Tanapuyatan kami. Ay win kayam. Into no bigat. Adaman ang tugtog yo? Saan ngin rumuwarak ang masapa? Si kapela ti makamo dito balay. Sa dino ti papanam. Ada appointment ko. Appointment? Agpa-icability brace. Saan ka di nga nangina data? Ket nakaornong ako na iti pagbayad ko, iti pagpabrace ko. Manulaing nga rabi nga nagkanta ka. Api nga nagato doon nga damdamagam si Kalester. No kunak nga nakaornong ako iti pagpabrace ko. Period. Saan nga di ado damdamagam pilaan? Makapasuron ka. Ala, pasensyakan bakit? Pakawalan na. Mas dawak laing ta. Nakalalisto ka nga nakaornong. Dinto nga nangina. Api nga lakat ado pa lang ako mentom. Maturog kakit din. Ay, saan na pa nga makaturog? Mailiwak mo na kan. Bakit? Ay na, saan ak manggarakupan? Dandanin aganak dati baboy ko. Ket no makalako ak iti buryas. At danto nitid ko nga kwartam. Kaano pa'y nga aganak ta baboy mo. Manong aldaw nga ibagbagam daytan. Tsak badla na ura yun. Naka-ornongak pa yun ti pagpabrace ko. Aging gaita, awan pa'y dayta ibagbagam nga. Makalako kat buryas. Dandani nga ruden. Dandani ka nga dandani. Ala, anusam kadlat aguray bakit? Dahil tayo kang kantot kwartam. Ito no, may lakok digiti dadu mga buryas. Digiti dadu, masaan ko ito ilakot patakkilik. Manot ited mo kanya. Kumpurme adi mo paglakwak. Siyempre, mangilasin aktumot ti gatangkot feeds. Ay na, nubasit laeng Lester. Kukwam laengan. Ipan mo lata amin ng kadagita baboy mo. Tamok mo teksapol. Dakdakkel pa iti masapulak ng mitisika. No ado ti anak ti baboy ko, di dakkel ti maitag cooking ka. Mano nga rod? Mano aya ti kayat mo? Ikanak ti 10,000. Takalpasan ngagpabrasak. Inaktog shopping, gumatak ka ti barong abadok. Itataka kaado ti gigmi. Masapol lang ado mo ti arwatek. Kaya gumatak ti barong make-up set ko. 10,000? When? Apay? Di mo manan kabailan nga ited daw dawatek, kitkidawek?
Asaman. Ket, una, ikang kanto iti 10,000, malakok ti buryas ko. Kasta no kung makanayon nga kasta nga makaitid ka kanyak, tunggal agkidawak, edi nasaya at ako ma. Ala sige, bayamtan no, naganarton dati pigerik. Oray saan kanton nga agkan-kanta. Tapnong kanayon kalata nga dati balay. Maililiw pa yun ti anak taging ka. Kaano pa yung nga mapasamag deta, Lester? Kasapulan mo't nga mapanakag kanta at adamat di kati kasapulak nga saan mo nga maipaay kanyak. Malawin nga ron. May card ito na. Tagin niliw ta. Ay na, nakapudpudot pa eh. Kadi aglabos ta. Anya? Alan, bakit? Pagustuhan na ko na. Basta ikanaktot 10,000 ano malakom, di kita buryas kay magbagam. Uwan ko na karon. Uwan ko na karon din. Ala nga ron din. Alis to ang nga ron. Tama katurog akon. O sige. Ay na, saan na kon nga agkan? Diretso latan, labusan na kon. Isarek mon, rabawan na kon kasjay. Ay na. Walang matitril na matitri. Nagrinuman sata ko mapailaang mata. Sabali idi. Sabali itan. No idi, ket maarami tati kay keta, ita saanan. Sige. Alang aro din. Detan, tulungan kan. Siya akong timay baba. Alarabawan na kon. Mabitlaeng. Apay. Di mo ka di kayat nga bumato ka, itikarayan mo? Ay, saanin ko nakmadking ka? Magus-gusto ang matidi. Saanin? Iusok mo latan, tapos malpasan. Anya? Mabit lang nga rot, agkakla dagiti bantay mo, dagiti mansanas mo. Saanin ko nakmadking ka? Ay, saan manatap na magargari mo tirignak? Ay, saanin? Alan? Tapos makaturugtan. Sige man lang. Ay, ang iminto no maited ko ti 10,000. Baka met mabalinton bakit? Ala sige, into no maited mo ta 10,000. Samo to lang maaramid di kita ibagbagam. Sige or bakit? Namnamag detawan. Malan, rumabaw ka. O sige. I love you, bakit? Ay na, nakato pa lang sa Diretson. Alangan. Sige. Christine, bakit? Agore ka man. Apingin sarding mo. Awan man lati mangig ko nga, panagasog mo. Makaturturog ak nga rod, Lester. Alakit din, ilipas mo. Saan idurong kan? Ay, saan na? Masapol nga aglipasa. Kinuri ko masika. Saanin? Ala, sige. Naglipas ka ratan. Sige. Aspasam. Agasog ka nga minatap na alisto. Ay, nalagado palang artam. Alan agpay sumat. No, agas-asog ka nga mangag ko. Alis to aklam at laglipas. Alak, muun malangin. Saan ba takas ta Nagpipeso kumamat Kanya ti kayat mo ayan. Agasog ka na Kasta. Detan. Kasta. Paspasa mo mapanin. Detan. Ala, dumsag ka. Nunalpasan. Mabitlayan nga agad na Ay na, Diyos ko, ay.
Ni, dito met puraw nga van nga mang sunsundo kini Christine dito. Ada dito sango ti balay. Ang imawan met ti tugtog da ita. Kunanamot nga mapanagpa-brace iti dentist. Inakon, makamo ka dito balayan, si Lester. Ingka ka di agpa-ikabil iti brace? Wen, ibagak mo't kinkansan ka di? Angim, aape nga rod nga dita puro nga vanti. Mang sundukin ka. Ha? Kit apay ko ma? Saan ka di nga sudeta ti mang sunsundok kada kayo? Kadagay di kabandaam? Wen, iso. Angim, kwa. Kinasarita kami dati aking bagay deta van. Kahit na suyo ak nga numabalin ka, iso ti pagluganak. Ha? Abay. Bagi, saan ka di nga bagi ti aking kuka ti banda deta? Saan? Bagi ti Hawaiano nga nang hire kada kami idi. Nya? Hawaiano? Saan ka di nga nalpasin ti panagtugtug yung kinkwana? Saan pa? Adu pa di kiti paskin na nga da kami tukar, da kami agkanta. Ay, nga nakadaduman nga damdamagin mo na ya. Salud-sudik laeng met Siyempre, mas daawak. Taapay nga isumanin ti mangsundukin ka, idinto nga awan met ti tugtugyo ita. Imayan intulnog ti puraw nga van ni bakit ko. Ni, detan. Naglukatin ti ridaw ti puraw nga van. Ha? At damot kaabay na nga lakay. Iti uneg ti van. Sino di dyan nga lakay? Isu nga tate Hawaiano? Ang aping nga kadwana di dyan nga lakay. Idinto nga napanbot nagpaikabil iti brace. Apayan niya tinagapaan niyo iti asawang barok. Tang? Imbaga kanyak dinanang mo itay. Nanangag na, nangapa kayo. Sinaludsod ko laing matatang, no. Apay nga kadwana, no, adda kadwana nga lakay, tatay. Ito yung main tulod ti puro nga van, nga naggapoy di na pa na nagpaikabilan ni ti brace. Ay niya. Kahit nagpungtot mo tadagos tatang. Saan kumatin nga natirid-tirik na? Tanakalalas mo ti panagsasauna kanya. Jack manamono aping ang nagbalin mo tagastan ni Christine nga asawang barawk. Uray siyak tatang. Saan nga tangad da sa baling aramidin ti asawam, Lester? Tang? Nung nakita mo nga adala kaya kadwana. Nga naglugan da iti puraw nga ban nga mangsunsundo kan mangitultulod king kuana. Tunggal ada pa tunggal mapandagkanta. Awan met ti tugtog da apeng agkadwada. Day tamo ti panpanunutik tatang. Iti saludsudik ni Christine. Agpungtot kit din. Nagato ka nga damdamagik king kuana. Kanawang ka no bibiyang ko no kadwana ka no de nga lakay. Taawang ka no mati madi nga raramidin da. Nagpakuyog ka no laeng. Imposible matin Ape nga saan na sikat pagpakuyugan na kasikat ti asawa na. Tiket sa baling nga taon di pagpakuyugan na nga mapanagpaikabil ti brace itigipan na. Isungurod tatang. Saan ko la kayat nga kumaro ti panagapa mi. Nang ronagat mangmangag ni Laika. Ay, yun na yan barok. Ala, nasken nga paliiwem ti asawam. Taday tangay pagpakita na. Nalawag
nga adda madi nga aramidin na. Anya? Awan, saan mo kadwa di giti kabandaam ko nam? Ngiming kalatag kanta? Wen nga rod. Abi nga, nagrigat ka nga makawawat si Kalester. Diyak maawatan na ta api ngayong kagkanta kat awan ti tugtog ti bandayo. Kat apay, sa anak ka din nga makakanta no awan ti banda. Siya klaeng ti hinayarda nga agkanta. Taadama ti sound system da. Anya? Asino? Dete ka di manin Hawaiano? Iso nga deta manin puraw nga van ti mang sunduking ka? Kat apay nga naskin nga sunduin na ka. Apay nga espesyal la unay ti panang trato king kadeta nga Hawaiano. Apay nga nakadunga damdamagam. Apay. Andiat panpanunutem? Gagangilain nga agsuspetsaak, Christine. Nalawag nga dararamitin nga saan nga nasayaat. Anya? Ibaga man, apay, dapa maniktik mo? Dakas ka din no sumurutak? Iti purawavan? Nga mapanak agkanta tapos nagsapulak iti kwarta? Apay nga ron nga kadwam dati Hawaiano iti, kunak man. Kitman ano kuma? Amo naman nga da asawak, amo na da pamilya. Awan ti dakes na no nasingpet lawon, nasingpet la jay tao nga ng kuyog kanya. When no isu ka di tinagbayad ti panagpabrace mo? Christine? Isu ka di tinagbayad ti panagpabrace mo? Panawa ka malaing nga nakadato ka sa sud mo. Christine, sungbatan na. Ay na, awan tinasken nga sungbatan. Taawan ti raramide ka madi. Aging ka nga awan ti pamanek-nek mo, Lester, nga dararamide ka madi. Saan ka nga kasta-kasta kanya? Ha? Tararamide ka ti amin, tapno no, magatang kumat digiti kay ket ko, Ta saan mat nga makaanay, digiti mat-mat gedam ka deta pa nagtartaraken mo iti baboy. Iso nga nasken nga mapana agkanta. O ket ita, adamang hair kanya nga Hawaiano. Alaan mat nga tanggiyak? Tanggiyak nga ruti grasya? Si kakaditi nagluto ti pamigat tayo, tatang. Uwe, nanak ko. Apay, saan pa nga nakariing ni Christine? Saan pa nanang? Parbangon na iti simbang pa. Tapi suyab ka nga suyab, tatang. Wain, apay nga suyab ka nga suyab, baraw. Napuyatan ka kaday. Inurure ko ngamin ti panagawid ni Christine, nanang. Saan naman imbagang nga saan nga gawid? Ang parbangon ni tayo. Ay? Ti ka di manan puraw nga ban ti nagluganan ni nanang, tatang? Ay namangan kan anak ko, tadakamlatan ka ni tatang mo ti agsarita. Huwag ngagpaiso anak ko. Ala, mangan kan. Barak, saritam to nga nasaya ti asawam. Ornosin nyo kumati langin-langin nyo. Nang rona, may imatangan mo't garon ni Laika, tunggalaga pa kayo. Pasensya kayo, nanang. At dadagi di gundaway, nga saan ko mat nga maigawit tirik na, kat masungbatak mat ni Christine. Bawatang ka mat. Tamakit-kitak mat, panagsasaon ni Christine King ka. Saan nga nasayaat ko na. Ang amangan no adalaang mat ti parikot ti asawam. Iso nga kasta iso na king ka. Awan mat ti amok nga nagkurkuranga king kuha na nanang. Nalpasa kong tatang. Nalpasa kong lola. Ay, very good, apok. Very good, anak ko. Minum ti danumen, ta. Ganto, hindi sa kwarto mo. Tagpalpaka nga muna, baka mo tagay ayam ka manen. Un, tatang. Agan-anad ka, anak ko. Un, lola. Ay, di lamamin, ano. Nagtakalan ti apo ka. Uwin nga rod, nanang.
Amangan mat, no, kasapulan laeng ni Christine, ti. Ti anya nanang. Ti ading nilay ka. Huh? Malagip ko, idi nagsikog iso na. Idi sikog na nilay ka. Kanayon mo't dito'y balay. Naornos mo't ti panagdinayaw. Ta saan nga rod nga rumrumwar. Ta saan mo't nga mapanagkan kanta. Ta masikog nga rod. Ken ura idi na ipas ngay na nilay ka. Ta isot kang runhaan nga nangaw-awir iti anak yo. Ngem itatadakkel nilay ka. Nang kanayon mo't manan nga mapanagkan kanta. Isu mo't isipod nan nga. Kanayon kayo nga agapa anak ko. Huh? Agpudno ka man kanya. Nang atapom ka di nga. Adda sa bali nga karelasyon ti asawam, Lester. Ti kinagpaison na nanang. Diyak kumakayat nga panunutin dayta. Angim kasla iso. Kasla iso ti pudno. Ket te Hawaiano. Te Hawaiano nga kliyente da. Isot kang runaan nga atapek. Nga lalaki na nanang. Ay ket naskin nga paliiwam anak ko. Mangala ka iti pamaniknag, ta saan nga nasayaad dito nga raramidin na king ka. Tano saan nan kayat nga agdin na kayo, no saanan nga naragsak king ka. Kat adan sa bali nga kayat na, nasaysayaat pa'y no, agsina kayon. Basta agbati ni ti apukok dito eh. Ngim day takas nga, day nga lipliputan na ka. Luglugitan na ti ulom no kasta. Sapay ko matasaan nga pudno ti atap ko nanang. Wan nga mangala ka iti pamanagnak. Paliiwam nga nasaya at ti asawam baraw. Oh. Apenda ka to'y. Lay ka anak ko. Tang. Oh. Ang kalatagay IMG Salasan. Baka dito madunor ka pa no. Ne alan. Umay ko lang ako madamagin tatang no apeng tiyan niya. Agtubo ka diti buok iti gugut ti tao tatang. Anya? Tilada nga masalsaludsod mo anak ko. Apay nakabuyaam dayta. Mabalin ayang agtubo ti buok iti gugut. Kas magitam ne, tagugut ko. Daka di nagtubo nga buok. Ay, sumit ti amok tatang. Nakakit kita am dayta. Baka di kita mabuyabuyam nga karkarton. Saan ka mamatmatika dagita karkarton. Deta kat, napimpintas pa nga agbuya ka kadigiti usustong deta karkarton anak ko. O kita tilada nga mapanpanunot mo. Kano pa nga nagtubo ti buok yun ti gugut ti tao mat. Saan ko nga nabuya ti cartoons tatang? Napanak kami ni Gisilidyo kininanang itay. Tat ringet ko man ni nanang, tada ko maibagak. Ngim nagpigsamat ti urok na. Nagimas mo ti turog na, urela nakanganga. Ha? Babamlatan, nabannog ni nanang mo. Mga no, awan pa'y ti turog na. Kan siyempre napuyatan. Nabannog nga nagkangkanta. Isungarod nga dinamag ko keng katatang. No apeng nga, no adda ka di gugot nga agtubo ti buok na. Ha? Anya? Ti amok ngamin kat awan ti agtubo nga buok iti gugot. Saan ka di tatang? When? Itay ngamin nagitak ni nanang nga matmaturog nga nakanganga. Adda nagitak nga duwa nga buok nga kulot yan ti gugot na. Amo naisabit sa yan ti brace na. Ha? Tinadda nga ibagbagan man ako. Adda ayamod buok ti gugot ni nanang mo kat awan. Adda nga rod nakitak tatang. Naglawag ti nakitak duwa nga buok. Kulot pa'y Ha?
kulot nga buok. Wen tatang duwa. Yan ti nga to ken baba nga gugot ni nanang. Hanya? Inak magitan? Wen tatang kita nagtubo ti duwa nga buok yan ti gugot ni nanang. Isa din no, ti magbagaman ako. Deta nin tatang. O kitam, kulot pa'y. Ha? Nagpiksapay ti urok ni nanang. Kita yung tatang ni. Pagpaiso ti kunak, ada duwa nga buok deta gugot ni nanang. Duwa nga kulot a buok. Isong may ko dinamag no agtubo ka dit buok yan ti gugot ti tao. Ha? Saan nga nagtubo? Kadagit igugot ni nanang mo, dagit a buok, anak ko. Anya? Anak ko, rumor ka pelaang. Ang kakinilulam. Dadala pagsaritaan mi kininanang mo. Anya, tatang? Basta, anak ko. Ape nga, ala, tatang. O, abay. Ape nga pictureem ni nanang nga maturog nga nakanganga nga ada nagtubo nga duwa nga buok nga kulot yan ti duwa nga gugot na. Anya? Lukok lang ni nanang mo, anak ko. So nga picturek tila nga na, nga maturog nga nakanganga, nga gururok, nga agpaparang tagugot na, nga adadwa nga nagtubo nga buok na. Ay, iprank mo lang kasyay ni nanang. Uy, anak ko. Ala, rumarkan. Ang kasapulan ni Lulam, adala pagsaritaan mi, kini nanang mo, maipapan ka dahil ti duwa nga buok nga nagtubo yan tigugot na. Ay, sige nga ro, tatang. Oh, nalawag nga ebidensyan. Deta, na-picture ko ba eh. Adaladawan na. Nga adda madingar aramidem. Ayop ka. Panglilipot ka. Saan ko nga ilibak, Lester? Ngayon inaramid ko laeng tirumbeng. Tapno na ti kasta. Kat maikak tinasaya at nga masakbayan nilay kang anak ta. Di mo met maitag kanyak. Di mo met maitag kada kami. Ha? Pinagrason mo pa iti anak ta? Kadeta nga kinababoy mo? Di ka lang mabain. Si aasawa ka? Ken si aasawa di dyan nga Hawaiano. Kinan mo ure urmutan? Awan ti bibiyang ko. At least ure kinang ko. Nairano dak. Ken ada naganap ko. Oh, nakapabrasak ko man. No saan nga gapuking ko ana? Ha? Ada ko makwartak ita. No saan nga gapuking ko ana? Deda ka dilat na pateking ka? Ha, Christine? Saan ka di nga napateking kan? Ti pamilyam? Ure saan latan nga siya nga asawam. Di ko malata pinanunot mo ket nilay ka nga anak ta. Ket pinanunot ko or nilay ka. Tapno maigata ka di kayat na. Ha? Saan mo nga pagrason ti anak ta? Anak nga do ti wagas tapno nung maitid mo ti kayat ti anak ta. Saan nga daytang kinababoy? Daytang nga kinababoy nga aramid mo. Anya, sa anak man nga sungbatan ti kasta? Oy. Sa anak pulos nga agbabawi ti naramid ko. Ay, tikit ba pagbabawyak? No ape nga nakiden na aking ka. Idinto nga saan mumot nga itad dagiti ka sa pulak? Ha? Ila babawi ka nakidenden naking ka. Talaga do dagiti karim idi Lester. In karim idi kanyak tinapinta sa biyag. Angim sa anak kasi ti inarapaap ko nga biyag. Oh, ket gaputa dahawayanon nga makaitid king ka dagiti keket mon? Liniputan na kon? Alaim dagiti arwati mon. Sumur ka king kuanan. Saan mo nga mabalin nga alain nilay ka? Nakita mo. Saan na kaya't ti sumurot king ka? Gaputa, maawatan nan ti mapaspasamak. Kan may isa. Saan nang mat nga marik na? Nga napatig isuna king ka. Sige, niso ti kayat mo. Pumanawak dito eh. Ngayon tandaan ti sa Lester. Agsubli akto. Ket alaik to nilay ka king ka. Numaalam to Talaga.
Agpatulong akto. Tulungan akto ti Hawaiano. Mangito gutaktot pulis kada abogado. Awan ti bibiyang ko. Ure ipatulpumpay. No agpili ni Laika. Siyak ti pilyan nasaan nga sika. Talaga? Para makita Basta agsubli akto, Lester. Alayam di kita ruwatan kat saan ka tagsubsublin. Basta agsubli akto. Kalpasan laeng ti may sa oras at damanen ti puraw nga van. Ngay may nang sundo kini Christine kalpasan nga naimpakinan dagiti arwaten na kasinyong. Saan ko nga pinigilan ti asawak? At talaga kayat ko nga pumanaw isunan. Nalawag nga liniputan nak. Kat nagsakit launay tinakem ko kasin tunggal makitak tiladawan na nga nakanganga nga matmaturog. Nga kaslaad na nagtubo nga duwa nga buok nga kulot. Yan tigugot na. Kat ma-imagine ko noan niya tinaramid na iti Hawaiano nga lakay nga nangisukatan na kanyak. Di na pa'y makan deti kukwak. No saan ko nga ikan ti kwarta. No saan ko nga mapagustuhan. No saan ko nga maitid ti kayat na. Di na pa'y kahit nga romansaek. Gan gaputa adda maghanap na iti Hawaiano. Inim-imas nan nga kinan. Dahil ti tarong ti lakay. Ti amo na nga takat sa anak to nga makaala iti pamanek-nek wenno ebidensya kasin. Ang imbasol na matlay nga. Ta nagibatit duwa nga buok nga kulot. Yan ti gugut na. Mayat mo't kidi. Kumbaga kat blessing in disguise ti panagpabres na. Ta isot na kaisabitan. Tay duwa nga kulot nga ebidensya. Nasakit tinakem ko kasin yung ti panagsinami ti asawak. Ngem ti pagsayatan na kat siyak ti kayat nilay ka nga pagyanan na nga kadennana di na kahit ti sumurot kin inana. Amo nga narigat nga makamove on iti daytoy nga pasamak iti biyag mi iti pamilyak. Ngeminan anusak. Sagpaminsan numalagip ko agsansanalte ka nun tunokwan agarubos dagiti luwak kasin. Ta saan nga kastoy tinarapaap ko nga biyag mi. Kalpasan ti makabulan kasin yung nagtawag kanyak ni Christine. Kati amo kagat umay na padasen nga alain kanyak ni Laika. Hello? No panggap mo nga umay alain ti anak ta. Agbanbanog ka laeng. Saan na kaya ti sumurot keng ka? Iso nga saan kan nga tumawag pa Mabaling ka di? Sa anak ka. Timawag tap na no umay ko alaan ni Laika. Hanya? Timawag ang tap na no. Ang kindawag ti pamakawan mo, Lester. Ha? Anya? Naamiris ko nga nagbindutag. O pala nalati nga Hawaiano na kadadumad kayam ti babae na. Ti amok na seryoso iso na kanya. Anya ti sasawim si ka, Christine. Awanan nagawid din ti Hawaiano. Kata, in-black nakmatin kalpasan nga naalan ng tikay-kayat na kanya. Agbababawi ang isugang subliak nitan. Sabay ko matamaawat na pa'y Lester. Hanya? Kas jela kalakadaking ka? Christine? Kalpasan ti amin nga inaramin mo? Agsubli ka? Winatan, siyak mo ti asawa na. Siyak ti inaninlay ka. Ha? Edi pimanaw ka dito Christine. Manipod iti saan kan ng bilang nga asawak pa'y. Ang imsyak lang tatiina ni Laika. Saan saan mo pangasim, saan mo nga pagpambar ni Laika? Tanagadod gundaway mo, idi.
nga nagpakaina ka king kuana. Ngem sa bali mo tinararamid mo. Pag-aasim ko, ma. Awanin ti abog ka papanak, Lester. Kaya't kung ti agsubli di ta balay. Awanin ti subliampay. Pag-aasim, Lester. Amen, nagsubliag di ta. Uray nagparintumin ang iti sangwanam. Maaklon na klaeng. Uri pa agpakawang ka, uri pa agparintubing ka, uri pa agluwakat dara, Christine. Anya, gaputa awanin ti Hawaiano agsublin. Gaputa awanin ti magatasan na nga Hawaiano. Gaputa awanin ti puraw nga van nga kanayon nga mangsundo ken mangitulod ken kuana. Agsubli kada kami. Kuna na nga agsublin to manen kasin ket saan nga agsarday agingga nga mapakawan ko ket maawat ko manen iti biyag mi nga agama. Ngem no damagek met ni Laika. Kahit nakaditi agsubli ni tatang, ay ni nanang tatang. Nangig ko nga istorya ni nanang, ay ni Lola. May kano idi dito'y balay. Saan mo kano nga inawat? Ni tatang, aging ginid. Ha? Hindi na Mars Studio aging ginid anak ko. Hanga dito eh. Ay, kuwa tatang. Apay. Kaya't mo ka di pa yung agsubli ni nanang mo kalpasan ti amin nga naramid na. Diyan mo tatang. Nung arod, makasarita na ka. Kahit agpakawan king ka. Agsang sangit iti sangwanam. Ngagpakpakaasi nga. Agsubli ka data. Anya ti mariknam. Diyan mo tatang. Apay ngamin mat nga kasya ni nanang. Tsaka amo anak ko. Angim, may salaing ti sigurado. At daman wenaawan ni nanang mo. Aramidik ti amin tapno no maisakad ko ti panagbiagta. May paay ko ti amin nakasapulam. Agingga nga mapagturpos ka iti panagadal mo anak ko. Kayam lakit ni tatang. Okay la kanyak. Kasanong arod no saan tong agsardeng ni nanang mo nga agpakpakaasi anak ko. Diyan mo tatang. Sika tatang. Kaya't mo ka di nga agsubli ni nanang. Sigaman lang di panunutik anak ko. Ano siya? Okay lang kanya. Uray dua talain eh. Saan kan tong arod nga kasawan tatang? Saan kan tong nga mangalan ti baro nga nanang ko? Diyak lang mo. No talaga nga awanin namnama nga agsubli ni nanang mo. No saan ko talaga nga mapakawan. Amangan no mga alak to iti. Kabarbaro nga nanang mo. Kaya't mo ka di nga mga alak ti kabarbaro nga nanang mo. Diyan mo tatang. Basta diyan kayat isumurot kin nanang dito yaklat na dap nga ni Lola. Uy anak ko. Dito'y talat nga dua. At dagiti gundaway nga maasyanak ti anak ko kasin nga di na masungbatan dagiti kayat ko nga saludsuden ken kuana. Di na kano ammuno kayat na ti baro nga nanang, di na ammuno kayat na pingagsublin nanang. Ngem ti di na kayat ket sumurot ken ni nanang. Nanang na. Diyak ammuno saan na kayat ni Laika nga narakrak ti pamilyami. Diyak ammuno kayat na wano saan ti panagsinami ken ni nanang na.
Basta, mesa ti sigurado. Narigat kun nga mapakawan pa'y ti manglilipot nga asawak. Dahil ito di makasarita kasin, kit agkidawak man ti balakat kada kayo, ikakadi pa iti gundaway, no maudi nga gundaway ni Christine, nga agsubli ti biyag mi. Tapno no masulnitan na dagiti nagkurangan na, ken maiparik na ti panagayat na akas ina para iti anak mi. Ure saanen kanyak nga para kanyak. Ti kahit ko lahin di anak ko. Ure nagsubli, baka santon nga may subli pa iti dati nga talek ko kenkwana, dati nga panagayat ko kenkwana. Nagsubli man para kinilay ka laeng. Panpanunutik kami laeng ngamin nga amang ano danto epekto kinilay ka no dumakkel nga awan ti sidong na ni nanang na. Ala sabi ko mga na kay Batit Adal dati nga pakasarita akasin yung nga imburay ko iti programam. Kaya sabi ko mga nagserbi nga liwliwak and pagserbi nga tibiyag dagiti amin nga nakangeg. Agyaman akmat ken ka ti anos mo nga nang tedbiyag dati nga surat ko. More power to your program and God bless everyone. To'y naliputan apagayam mo, Lester, iti Ilocos Norte.